Treći zadatak je također neke malo zbunjivao. Pod A. Broj 108 predstavljen je u obliku zbira i razlike. Izračunaj količnik brojeva 108 i 9. Šta je ovdje zapravo urađeno? Broj 108 predstavljen je kao zbir dva broja. Brojeva 81 i 27. 81 i 27 su 108. Zašto baš 81 i 27? Zato što vi naravno znate tablicu množenja i deljenja, tako? I vi napamet znate izračunate 81 podeljeno na 9 i 27 podeljeno na 9. Što će vam biti mnogo lakše nego da računate 108 podeljeno na 9, mada naravno mi smo radili deljenje višecifrenih brojeva i jednocifrenim i dvocifrenim i ostalim višecifrenim brojevima. Hajde da rešimo ovaj zadatak. 108 je predstavljen kao zbir brojeva 81 i 27. Zato smo napisali 81 plus 27 podeljeno na 9. Ono što smo radili juče i prekjuče na času, šta radimo sada? Prvi sabirak dijelimo brojem 9, to je 81. Pišemo 81 podeljeno na 9, zatim plus drugi sabirak dijelimo brojem 9. 27 podeljeno na 9. Jednako. Računamo. 81 podeljeno na 9 je koliko? 9. 27 podeljeno na 9 je, tako je, 3. 9 plus 3 je koliko? 12. Dobro. U sljedećem, broj 108 je prikazan kao razlika dva broja. Razlika broja 180 i 72. Još jednom, znači da uprostimo još više. 180 minus 72 je zapravo 108. Zašto baš 180? Zašto baš 72? Pa 180 znate napamet da podelite na 9, kao što znate 18 podeljeno na 9. 72 naravno znate napamet da podelite brojem 9. Je tako? Isto kao i sabiranje, radi se i oduzimanje, odnosno deljenje razlike brojem. Umanjenik dijelimo brojem 9, a zatim umanjilac dijelimo brojem 9. Lekcija od juče. Prema tome pišemo 180 podeljeno na 9 minus 72 podeljeno na 9. 180 podeljeno na 9 znate da je koliko? 20. 72 podeljeno na 9 svi znamo da je 8. 20 minus 8 jesu 12. Da li smo dobili isti rezultat? Naravno da jesmo i moramo da dobijemo. U četvrtom zadatku je također bilo zabune. Napiši izraz u obliku proizvoda i izračunaj. Kao i na početku, oni koji ovakve zadatke nemaju, odnosno nemaju ovu radnu svesku, oni će da prepišu u svoje sveske ceo zadatak, zaustave video, a zatim pokušaju sami uraditi, vrate se na video, odgledaju do kraja i vide da li su dobro uradili. 120 puta 37 minus 27 puta 37 jednako je. Aha, ovdje ćemo da koristimo šta? Pošto je minus, i imamo množenje, pogledajte, ovaj činilac i ovaj činilac su isti. Tako, u ovom proizvodu i ovom proizvodu, ova dva činioca su identična, ista su. A između dva proizvoda je znak minus. Šta je ovo zapravo? Pa ovo je množenje razlike brojem. Razlike čega? Izdvojimo zajedničke činioce i dobit ćemo razlika čega? Broja 20, 127 i 27. Prema tome, njih upisujemo u zagradu, njihovu razliku. 127 i 7. Otvorena zagrada, 127 minus 27, zatvorena zagrada puta 37.
jer je 37 zajednički činilac za oba proizvoda. I radimo na onaj prvi način koji smo obrađivali juče. 127 minus 27 jesu 100 puta 37. Ako vam je lakše, a vidimo da u ovom slučaju nam i traže to u zadatku, da izvršimo i zamenu mesta činilaca, jer prilikom zamene mesta činilaca proizvod ostaje isti, to ste naučili pre neki dan. 37 puta 100, kako se množi? Pa samo je tako, koliko nula ima ovde? 2 nule. Dopišemo 2 nule i dobijamo 3700. Hajde da uradimo zajedno pod B. Imamo ponovo proizvod 1, proizvod drugi. Između je znak plus. Aha, ovde će biti množenje zbira nekim brojem. Kojim brojem? Pa pogledamo koji su zajednički činioci. Zajednički činioci 46 i 46. To je zajednički činilac, a onda šta stavljamo u zagradu? Zbir koja dva broja? Pa zbir broja 12 i broja 8. 12 plus 8 puta njihov zajednički 46. Jednako. 12 plus 8 je koliko? 20 puta 46 je jednako, to isto što je 46 puta 20, a to je jednako koliko? Izračunate sa strane, upišete rezultat. Mi smo učili da to radimo na sljedeći način. Ako je ovdje nula, zapamtimo tu nulu, je tako, ili je odmah napišemo i računamo kao da piše 2 puta 46, odnosno 46 puta 2. 2 puta 6 su 12, 2 pišem, 1 pamtim. Uvijek kada kažemo 1 pamtim, zapišite ga negdje, da ne bi bilo da ga zaboravim. 2 puta 4 su 8 i 1 su 9. 920. 170 puta 140 minus 170 puta 100. Ovdje opet imamo dva proizvoda, imamo znak minus između, to će biti šta? Množenje razlike brojem. Kojim brojem? Pa njihov zajednički činilac je 170. Ovdje imamo 170 i ovdje 170, je li tako? A razlika koja je onda dva broja? Pa razlika je brojeva 140 i 100, ono što mi je preostalo. 140 minus 100 puta 170 jednako je. 140 minus 100 jeste 40 puta 170 jednako je. Ovo isto kao da su napisali 170 puta 40 jednako je. Sebi sa strane izračunati ili na pomoći papir koliko je to, upišite rezultat. Mi smo radili i na ovaj način. Imamo jednu nulu ovdje. Dobro, imamo jednu nulu ovdje. I računamo kao da piše 4 puta 17, odnosno 17 puta 4. Tako, dve nule prepišemo i radimo. 4 puta 7 su koliko? 20 i. Bravo, 28. 8 pišem, a 2 pamtim. 4 puta 1 jesu 4 i 2 što sam pamtio 6. Na isti ovaj način pokušajte sami da uradite zadatak pod G.